Kaseng long kami lingba ka jingkershan ka dobar snong nongra kum shibenta ban pen priang ya ka jingtep halor ka jingta no drong bat kum juru na ka jingpang HIV AIDS kila pelong na ka awareness program ha Saint Dominic High Secondary School ki riu shampang ki bala wan manya selak bat pen sngo tho shai baha ya ki kena school ki dei ki record jong ka Meghalaya User Forum But kini kita khat kidi ki brio ki bala shate amrao minshwa how drunk Henry mentapan kila lat no nau new jingdi basniu. Ya kani ka jingpen sngo tho na pelong ha phalau jong ka school ha ka ba ki khena school na do class 5 ha do class 10. But ha ka jingdon lang ringkan ki no hikai school ki kami ki pa bat kum joru ka head mistress jong ka school. Ha bakran kulum kini kita khat ki bala ai jing kran ki le tho ba ki las dang ye ki jing di basniu na do ka por ba ki dang dan ha school ha do ban dapoi shado ki kardan pule be kini ki khat ki la pen pau ka jing ba be halor ka jing jiet baklai ka linti yat men ba ki dang dan ha ki school ba hadien mat ki dap tang da ka jing ba be suda namar Bakim shim la ngap ye ka jing sneng jing kraw jong himman bar ki kami ki pa kumta ki la kentu ki khna school bakim dei ban board ne ban chen ya ki lenti ki babakla henry ki dei ban kongo ya ki jing sneng jing kraw ki kami ki pa bat kumju jong gi no hikai ban lat ni kinu kinu ki jing snew ki ban wanra tang ki jing babi ha ka jingem hade na board có phần thi cái phần cài có dân mạng đồn đẹp có ring mình xem có sòng so no benda ni nak sampai keren barat ni na beneficial dia foundation school ini na penuh course school dengan musuh orang yang course school dengan musuh dia na akai tu mentang nak perkat sai ini ki babatai wajari kan kan jujit maklang ki liti ni ngap ya ni ni ta jujit jong tu ya ni sangat ini sangat ki kai batai yang jisniu apun di jisniu baka là penyakit dalam ngap ni salah ibadah sama batai yang nak mau nak cuma di perlok di school nak dan ada di perlok bahar di pasti batai wajari kita perlok dengan bahar kita dan itu bon lagi gila long periode kemudian kuat lagi am gila long baik kita perlok dengan cuai kuat long pilot nanti kita long pilot kita bawa apa engineering gila long engineer di tanah baru nak school baru kita di kelas nomornya di gila long periode di sasa mengaji kijing gilinti di pasnil sudah ya jom mga penyakit ng sangap ng sala ng gate yung kailang yung asko just new guncat ban batay ang linti jigem ng ate la boni barba kami ingat ng nanti na nakajus lang di SD ni kong secret para sang di secret ni kong tenang am lalera mga hampit dalam tao lah turu di win dalam yang asko just new sana secret sana sekian kerja pois hodok dan mencari kejadian tengah coba ada tangan apa katin dari bangla dengan tempat yang kuat cukup cukup baik kibun gigi bala bangun kelangan rai bangla semua yang dia hamil bersih tidak dan jubian kemat dia hadir ayat itu kan yang kuat bahkan kuat belakang dia pasang di tikam ini mengambil yang orang school masang top ini masang tu sedang syukur di parlok di bayi masam namanya pisau itu banyak itu judi kami jong ke kiki jenis ni mengambil dari jong ada itu katu hingga yalam yang asli jenis ni yalam yang apa pun long yap itu jong beriu jong jumlah kun tentang lagi menyelam di para jumlah men menyelam di para jalan atau apa perkara kan ini jom penyap dia jumlah beriu jumlah jom dia lalu nanti tu jenis dia ibarat kita adalah apa yang ke buat
pokoknya hal semua emang lah ya rumah pokoknya kalau pun pokoknya gue isi lalang pokoknya seperti dia sering itu lalang kan juga itu lah ya itu sendiri weekend baru pokoknya pun kelas pokoknya pun ngalah PKI hasil ini yang lebih para yang kayak baru fleksi dengan yang mau keren cuy ya pokoknya gue kan tak ambil pokoknya dalam hati gue beli doa yang dalam mengelai kan dia juga apa kalian lebih kan dia chúng ta đi một ta chúng tôi là đoàn được xiêm đi thì cũng là sai là yon bang lấy đấy ai ta chẳng là nó cần identity là cần đi cari hab ấy dan mas-mas final rehab ni yang kedua juga support group sama di members sama di nanti members kita yang penuh orang yang kena gun men bayi macam baik yang terjengin trong kiki karena istilahnya lasang baik terjengin lasang lihat bayi lasang yang lasang wan yang makin buat ni kicing babi terjengin kita mandek di perlok itu dari sekolah muswa kontak lah periode ke bagi am jing bagi lah periode dengan apa yang trong trong saat ini ke wadang lah pun bagi jing dulu bang benar kita di mana trong orang sekolah muswa pak mau kuliah am kajeng buat trong am kuliah muswa ada di mobile yang sendiri dan ada terang mas bagi kali pak dalam hal trong ben dan terasa di kali macam ada mata ada terasi teman nak kicing leh jangan kicing yang kicing bakla ada jit yang di jangan ada kicing yang jangan kayak ngas kamu yo orang leh itu apa kan disir to HIV di kenyang supaya lebih saya kaborman jong brio kaborman danam di por bangi yopang danam di por bangi mdi dawai danam di por kejami kaman itu kan hormat. Mo, dibeli percaya lagi. Oh, very good. Tedarung ni penyang berhapo kamet jungi. Tombor ni ulek percaya ni pentelon. Ya gitu ki. Very good. Ya ki bormat badan hamat jong brio. Mo, nak clear am? Dejayu na tron ke bormat. Yo berkibi-kibi jingpang. Sudu am, sudu nam. HIV dia kenyang, ubah lek percaya ke format, pernah buah format jungi beriu. Ada rung ni kenyang HIV ulek percaya gitu ki, pentelot dia gitu ki, format. Sudu am, sudu am. Tidak ada beriu, nak beriu, kibio HIV, badan HIV, tidak ada kindi dawai, kini kak yang Jepang. Nomor kio Jepang. Di dawai balator ka bormat mo clear am betul ka pelim talan menjubak ala nam pala kion ala pala baik ini kejing bom tebam indirectly kan efek lah mo kan efek ya kibrio kibe monyo kenyang tong kala la astu nam persu so, tuan bertanya mau HIV dia kenyang, ubeli percaya ke format jongmu, jumbrina jomran, tidak arung ni HIV jiayu, komen, dam di dawai, karena nak kejingkelah mo, ngane tu ngai pe, bilia bayi keren sepang ke drugs, hayap isia namar ngane tu ngai pe, kumbang ngalong manga, ngaro ngawan nakiying nong pendok. Por bang apoy sa school di mentan dalapas in dalapoy BA in dalapoy ki kerdan ki bahe in lin yang sensor in kedu ki kena ki caj ngan tu ngai pe yang ana du dingrit class 4 labo hostel ngame ngawan na kolong yin ke ba hasnong ti men ada urus kemat ra patakiat do urus nei ro patakiat do urus kai ro patakiat do urus din ro patakiat teban lain na kataging kay ngame bo hostel yang por bo hostel ngame nga kendu lu ki caj ki kena ilusai kinaka ki Manipur parpoi ngawal nong kendong pitim yang mading don ngawi ngapatelun mensya ki bapti song nasi buka oh
tip kini kita ngikan mau ni masih su mi itu balong kumit mat na dia itu ho ngasih don gum gitu betul ngalong kumta ngalong kumbalong pisia ngapik ye pisia mentani nganang ngai yelde por babu yang ngata school ngakan mau ai lede ngok de ngalapo sono kini ke persi kini kena di high five sudah kini kena di style sudah ani ladang nampat ngawan ni nang pendong lalong inferior ngasmupo kai lede tangba ladang ngam im rekum kacin im ba im mutusia ngatip itusia kinu melong perlok dolonga takada borong itusia sim ni kedrok di bay nomor bilia ladang ngam di ladu perlok lating adu perlok ladu gitu di cool friend ladu kat boong itusia sulelut Sianairo ngatip senungra, sianairo ilong to. Silong niam dan ngumingit kenti ba highlight isnu. Kum setiap parokoy na highlight lo isnu. Usenrang don bepenpi petulun bikai. La setiap parokoy senrang nungra lapi lo petulun. Kato ko baong mayi kata ka peer pressure. Wat cungop kumi gitu. Wat ko abot teneng lagi balik bro. Pidi bentip ila dai pilong kumno. Mo so kawi ngan itu ngai senrang ben kam kloy ke story. Pitip kumno ngadi drugs lingko ngadi drugs nadu kelas 7. Pitip kuno ngain cek lingkong ha kapor pangasong kelas 9 ha kata kapor bayai sangkai sekolah untuk kepo anta school boarding school por bay sangkai ta don ngawing kenting bababro hang mangi tenat nang tanah gruben ngataro ngabadung drugs ngai ledai por boyo dung da drugs kung time ngan nur ba itu bay ting ternilon tang bendung ledai roti ngalek no ngong da ngan nudung relek nai tamang tip ladang ngam dung drugs lang da ngaladu tu sia perlok ndon batre suruh benyalang perlok ronga indon bay tre suruh benyalang perlok ronga tangalek no ha kadon ro ngatang cik badon ta ha badon ngata bangse ra yelade ro ngan po nang dung ra kata kapolong sim sim dung la kadung dinang ta kasdang ka story jong akum no bangan dung drugs kabosusi kalong bang yang nang cik lo ngakam yo akhir apa kata ngaladung ye ka tei nglapen sia e tei min yo dung ye ledei tama hadu kata ngatai ngatrai tang kertiang non gemau kani ke bang kwa ong episia ba jeri la ila keren episia ba yi ting tiang ka jelong kena inum tip ra ba ila kerni na yin ye ha keren tei cegemi tambah ya menta dia pressure kecin siap pencuai lan ya kabor ke bawan lagi perlok ye le bengkir kam kilong kete ngan keren be ikan ini nomor tang cuma reki semla pintis dang ya don semla mana bulan don semla le gini bersemai lagi lama mo kisah rang ro nomor kecuk menta ke bestiap tang marelang semla menta ladon ke jenis songkha songma pitip ni yang bakatini sebenarnya si ro ke jin songkha ki kena hami kelaya ke ko ha takadau pisia tang mari don semla don semla ubapan ikain ke ba kabalong very nong no kabalong kentang ba ulpan ya pisia pihak la ben ong no komik to kitchen pencoy la don bun bahagi kena kenti ki basdang di drop tang lam ta samla penmat samla ngop lang to kumi kita pidi benkir ya ke songkha songman pidi ben pikir ba la don usen rang batang suyi perlok la pan ikain ke kentang pisia ong kumia buat duwe da mo ngani tu ngai pe nama hakapor jong pisia menta pila setiap ronga kom por bayalang samla mai ni ngayalang mentak sini ngay obat ketei hadin sausnya kong di obat ketei hadin kanosnya kong ngasen lah ngatarai tip kumno kin sausnya sansnya pengen keling ba paper bayalang samla hadin kanosnya di obat ketei sausnya menyusnya pe tekam mistiak pengen keling lah ba mai nene ba mai hadin kanosnya di obat ketei samla lumpi Sam senyam. Isi yang nganu benong 3 days tayo bakte. Ini senel adon na bayo bakte nai. Ngamben le pisia kacuk kacung pisia kadi ke bestiap. Pen kelena nana hadin kanus nem bio bakti. Isam la jumpi. Sistem marsnem. Ini ubah jungkap kajing kerni, utang kaki drugs, kaki senam, kementang asong kuat. Te ngamkuara berwarna ni bangan ya tu kasana jangan ni bangan berfilpet dengan aku mutahu mak hero ni ini mereka. Gawan ni bangan bertai tangga kecing skill bami naga addiction kecing mak bami addiction te kumbala declare the World Health Organization mak baka jingkerni dari kecing pang kene kecing pang juni ka affect ni kumno
Bani kongdo kedai kejing pang kabandam dari bani proses tajin. Simbol asdang kuma kadam dari kejing pang po jini. Dementa na asong kuat kadam kijat pore. Terus hitung sipet aku apa tu ngakhedi ayam kuma kejing pang cuma asdang biang asdang long biang kuma ajudang mencuali. Jadi kumentangan ngan dateli bisa ka dafi berkayu adik ma dua adik bala junga tinggi terak saya hakli dafi kawan keduru jong nang fai jing baror 90% punya berkayu bau priyo bala atia asro priyo bala sak kentak dia tama bon nang iam dari berkat pang addiction ni berkat batch pangka last day dan adalah apa itu the final stage ni poi pedra pada first day kumno tu adik ipoi room 95% dari ki adik sam kisang menrak kisang menrum hakapol bagi tangong tentide cheers hakapol bagi tangong school kumbala kami bawari promotion class ko ila di kiati drugs mengiru kumjur ni pada mana iru pada school ni te kalau very important ini bagi nuan dan address ya kata kumno bangin petni fi ba peer pressure lene kino kita ki jingke iba kita na jingke ki ne kijing jari ne ki gila benang bagi ke perkat ba oto ngandi na kadi ko bagi sedang di perkat no andi kan sisian neleran ko bagi sedang di perkat ba oto baru haki di ngaru ngandi lang neleran nang to kumno fin sakut hakatu bacian lagi post number ya kata lembe ira nama berbas dak mengiru ndan wei bagi berkat ba oh ngandi kenang ba hayi gini domnya ngandi kenang ba kecing yang kan rumah ngandi kenang ba kan haben tu judan bos sedang kata ma kalau mana ni dan belong aware ini bisa berubah hajing yang we have to make decisions more healthy choices we have to jet ile positivity nama hak pol badang kan school kadang kapat jong ka brain ni ka ba basit ya ka risk taking boben pressure ni bermayan ka develop loy tamai kumno bangin judge pada bangin shame decision bala khamhe pada katu pada ka develop kamslam hadul apa apus nang ai takada dalam kena dangle kumar dangle songset kamdan jemut berkat lah mal ba katu ka pat joka jepin ji tempat develop market dia mintai apa antai ba kini ke Jepang jingkemi dan dawai lah sains tempat lara dan sena dawai tentang Jepang jingkemi mah mende la ko ba menta manganga dan Jepang jingkemi yang di dawai jangan ajar mende tentang oh dan di Jepang apa cuma kalau incurable progressive kemudian kadang ya isni kata kadang he mentara sedang suara kakian hadir poyu pinja hadir poyu drugs tuang kontak ini kata lagi jinglong lu lingkong suara sedang talk banyak project school hadir talk dan bi sino hadir poyu di yang hadir poyu to tuang kontak ini jinglong lu kita kontak wan mengiru masai po bagi nang sedang lingkong ni kam ni poyu berkat sama kai bagi poyu to poyu mah kalau kontak te hadir ke sitong lupa kini ke Jepang ka mangidan mangidai kini ke Jepang ka belum cunning baffling and powerful kebut kebasyalak lah kebut kumar kli bat ka belum kakam dan bor palat bani mangi hakapor ngidang di dan bangi ani berkat ba auto dele ngan kon hello hello